gledatelji, pored mene je Selma Poljo, majka koja se trenutno nalazi u Centru za rehabilitaciju, članovi Humanitarnog fonda iz Atlante kao pomoć djevojčici za rehabilitaciju, za liječenje. Poslali su 600 konvertibilnih maraka koje ćemo mi da uručimo majki Selmi. Ovo je donacija od Humanitarnog fonda, članova Humanitarnog fonda iz Atlante. Neka vam je sasrećo. Zaista teško je pričati o svemu onome što se desilo. Selmi smo obećali da nećemo se vraćati na sve to naše i da uručimo donaciju, da vide ljudi da smo mi vama dali tu donaciju i da evo vam želimo da vam bude sretno i Haili, ako Bog da se djevojčica što prije oporavi. Hvala, treba će nam sreće i hvala svima, hvala ljudima koji pomažu.